Danas se na poljima Login-Eka, na našoj mezolokaciji u Srpskom Krsturu, odvija proces unošenja graška kao zeleničnog đubriva. Ovaj proces se kod nas odvija u dve faze. Prva faza jeste mulčiranje, gde usitnjavamo biljnu masu, a nakon toga sa gruberima se radi inkorporacija isitnjene mase u zemljište. Tu inkorporaciju radimo, kao što vidite, sa traktorima koji imaju gusenice na sebi, iz prostog razloga što želimo da smanjimo sabijanje našeg zemljišta, jer su uslovi u ovoj godini poprilično vlažni, imali smo obimne padavine. Grašak kao zelenično đubrivo u našoj proizvodnji se koristi kao hrana za zemljište, a takođe i kao izvor azota za naredne useve koje želimo da gajimo. Prinosima koje smo ostvarili u ovoj sezoni, koji su na nekim poljima zabeleženi od preko 40 tona zelene mase, obezbeđujemo sigurno dovoljno azota za gajanje naredne dva useva, a isto tako ti usevi će imati kvalitet pšenica, protein, takođe uljnost kod suncokreta će biti zadovoljavajuća, tako da je to dodatni benefit koji ostvarujemo kroz ovaj oblik zeleničnog đubriva. Osim toga što obezbeđuje azot i koristi se kao zelenično đubrivo, takođe je dobar kompetitor sa korovima i upotrebom graška, kako za zelenično đubrivo, tako i za žetvu, smanjujemo banku semena korova na našim poljima.